Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Takran Rahul Gandhi ya Modi, halor kajing sngabjar ya kajingnya usnam ha Manipur. Kathmaktin hakabaide bat kakam sanhima, kalakhi, halor kajingnya bro ba Shirkhe ha Manipur. Rahul Gandhi ulabu jingkeli, ya kajing sngabjar jong Prime Minister Modi, halor kajingnya usnam ha Manipur. Kashmiriti Irani, kalak kerwit kela ya Rahul Gandhi, kala ong ya da unong hier pateng ubom lerkam. Kajing kentok jong Rahul Gandhi ya Narendra Modi kalawan ra ya kathmaktin ka bakrau. Unong ya lam jong ka kongres Rahul Gandhi ula kentok sya Twitter ya Prime Minister Modi ba shim lakren tang si kentin ru halor kajingnya snam ha Manipur. Rahul Gandhi ula kamru baka dorbar thawan jong ka European Union kalayata ya ki kampo ying jong ka India halor kajingnya snam ha Manipur. Kajing kentok jong Rahul Gandhi sya Twitter kala pendom ya ka Union Minister Kashmiriti Irani kabala khot ya da unong hir pateng ubom lerkam. Ka Irani kala kentok ya Rahul Gandhi namar ba uyathu ya kajingnya tai jong kiri ka perthei ya ki kampo ying jong ka India. Kala pha hajir ya Rahul Gandhi sya Kashari namar ba burom ya ka nam ka burom jong ka India. Kanong lam ketin jong ka kongres ka Supriya Shrinit kala ther kala ya ka Irani da ka boong ya ka da ka mensim bom lerkam. Kane kanong lam ketin jong ka kongres kala kentok ya Kashmiriti Irani ba Kashmiriti Irani kale kemen ha ka mensim babi jong ka Shrinit kala ong susu bakane ka kerdan jong ka Jingshun ka pensarang bat ka penjot ya ladehi. Kane ka jingnya kentok iwe ya iwe kalami hadin baka dorbar thawan jong ka European Union kala jit ya ka jingya tai halor ka jingya snam ha Manipur. Ka dorbar thawan jong ki nong Europe kala ong baka penremjur ya kane ka jingle jong ka sorkar BJP hakabaide bat ka jingya snam ha Manipur. Ka sorkar India kala jubab bakane ka kam kadai ka kampo ying jong ka India omdan manu balak bentuklar. Da ka bashare ya ka video jong Rahul Gandhi Amit Malviya na ka parti BJP ula kentok ya Rahul Gandhi ya ka jing shani jong ya ki wei kiri. Malviya ula kentok ya Rahul Gandhi ya ka jing kren politik jong halor ka jing ya snam ha Manipur. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. Malviya ula benrap kalong ka basyaibha ba Rahul Gandhi ula shani haki bornong we na Amerika hadu Europe ban penbe ki kampo ying jong ka rila jong ka Manipur ka don hatmir jong ka jingya snam namar ka jingya kaji hapdeng ki jaj benriu meitei bat ki jaj benriu kuki kadangjur ka jela Manipur kam shim la syongsuk nadu benai me hadu menta kabala peniap pelat sispa ngut ki bro.